وبارك خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري ثم إلى روحه الوالد سامي هذا المقام أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an babu tahiyatil masjidi utawi kiku bab salat sunnah tahiyatul masjid wa salatid duha lan salat duha wa tatawwu'i lan salat sunnah fil baiti ing dalem napa niku fil baiti ing dalem baitullah wa syahri ramadhan lan wulan ramadhan. An abi Qatadah saking Sayyidina Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Abi Qatadah al-Ansari qala dawu sapa Abi Qatadah al-Ansari qala dawu sapa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rupane dawu idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Idza dakhala arikalane melbu sapa sira kabeh idza dakhala arikalane melbu sapa ahadukum salah sijine sira kabeh melbu al masjida ing masjid fala yajlis mongko aja lungguh sapa sira hatta yusalliya sehingga salat sapa si ahadukum salat rak'ataini ing rong rakaat. Idza dakhala arikalane melbu sapa ahadukum salah siji sira kabeh melbu al masjida ing masjid fala yajlis mongko aja lungguh sapa sira hatta yusalliya sehingga salat sapa si ahadukum salat rak'ataini ing rong rakaat. Riwayat dari Sayyidina Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu arda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adabu idza dakhala ahadukum jika diantara kalian masuk ke dalam masjid fala yajlis maka janganlah duduk hatta yusolliya sehingga solat siapa ahad rak'ataini solat 2 rakaat. Mun kaula panjenengan masuk ke dalam masjid sebagai bentuk penghormatan ke masjid maka cek sampai 7 kecuali solat tahiyatul masjid 2 rakaat. Aneka adalah napanya mana salah satu daripada mentakzim amal ja'akidah ke masjid. Sesuatu apapun ketika sesuatu gelak pun leteti kecintaan Gusti Allah gelem tak gelem kudu sampean harus naruh cinta walaupun bentuk betoh Ka'bah betoh Hajar Aswad betoh masjid bangun dari betoh pondasi dari betoh walaupun bentuk bangunan tapi bangunan ini adalah bareng saya kecintai dengan Gusti Allah wajib cinta. Ahabbul biqa ilallahi masajiduha wa abghadul biqa ilallahi aswaquha. Tempat sepaling ekelebur dengan Gusti Allah masjid dan tempat sepaling ekebeci dengan Gusti Allah pasar. Sebab masjid tempat ibadah
pasar kena orang apolong ikhtilat laki ben bini juga nyak benyane pasar gele carpak takdib guru rata-rata orang pasaran jan orang pasaran ini orang tak pate keneng pate teguh debu kolan seket ngebele seket lema ada orang naber ngebele naber ya mangkan Allah Ta'ala paling Allah Ta'ala paling cinta ke masjid karena orang ke masjid ini kena orang sujud dek pasar kena orang apolong laki bina kelu tak mungkin beri satir di pasar kita mungkin ya mangkan ke pasar sekader keperluan adapun ke masjid pesering jatuh balik itikaf apa pasar tak pernah itikaf di masjid nah tadi mau lebaran ni pun lek kecintaan tineng Gusti Allah walaupun bentuk bangunan bentuk besi tua masalah bentuk bangunan setua tapi ini adalah kecintaan Gusti Allah maka kaul panjenengan juga harus cinta harus senang ya karena masjid adalah tempat orang asujud masjid adalah tempat orang beribadah dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Jadi hadis nikah ajelasaki ke kaula ban panjenengan. Yulzamu kullaman yadkhulul masjid as-salatu rak'atain. Dianjurkan, ditetapkan bagi setiap orang yang masuk ke dalam masjid salat 2 rakaat. Fi ayyi waqtin li ayyi gharadin. Setiap waktu ada larangan. Setiap waktu ada larangan. Baik setelah sholat asar ada sholat sunnah ba'diyatal asar subuh kecuali orang yang masuk ke masjid. Sholat ba'diyatas subuh sholat sunnah ba'diyatas subuh kecuali orang yang masuk ke dalam masjid. Fi ayyi waqtin dalam setiap waktu bila baik. Ya. Li ayyi gharadin atau sebab selain yakni pada sesuatu hajat selain katolabi ilmin orang masuk ke masjid benih untuk ibadah benih untuk apa benih untuk solat entar ke masjid keng nyari ilmu ngaji masjid masalah dianjurkan untuk solat tahiyatul masjid awin tidori solah otaba dan tak solat benih untuk asolat taking ada tak solat i'tikaf di masjid yulzamu kullaman yadkhulul masjidah mungkin peneka setiap orang yang masuk ke masjid fi ayyi waqtin setiap waktu wa fi ayyi gharadin setiap waktu bila baik masuk ke masjid sunnah tahiyatul masjid perlu apa baik nyari ilmu ke dalam masjid ada ente salat di dalam masjid bi ayyu salli rak'atain qabla ay yakhudha makanahu wa yajlis sebelum sampean tuju ke tempat sesampian tempatan nah engko deki nang pangri engko nang tengah nang pengkir nang disa maka salat gade 2 rakaat sebelum sampean tuju ning tempat saya pagi ke tempat tuju ane kesetenya apa ikramil masjid i'dhamil masjid wa ikramil masjid amul jaki dekamas ngegungaki dengan masjid. Jadi mau orang letak di pengegungan ke masjid, tandi amul jaki ke masjid, bahkan mon lambo olap ke masjid nih kawan. Aswara santa pikir masjid songkan, asle beren pande, tak masuk masjid, pinggir masjid songkan. Makin mulai tarik kan sekoni, kehormat nama masjid nih kan. Tak pati terhormat karena akhir zaman ampun mulai tak pati menghormat ke masjid lambek make maling songkan ke masjid makin masjidin imam kecok jala bola ada kan songkan makin masjidin kiai nah dan saya ngecok barokah hari kebayang ngacito dia jadi ada takrim ta'zim sobung ikraman wa ta'ziman ni kata ada tore sambian areng cereng ya dan dalam kiai tak patut pak tak patut songkan de kiai
amben ya dan Mbak Abdullah nih kah. Walaupun bangunannya biasa, tapi karena telem Mbak, tak kira bengal ambian waktu-watan. Dan terus dia rumah telem Allah Subhanahu wa taala, Baitullah. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala tabu, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan tanda syiar kebesaran agama Allah, dalam hal itu Ka'bah, amul jaki ke Ka'bah, jauh dari Ka'bah Ustaz, berarti masjid. Karena masjidnya adalah min sya'airi dinillah, termasuk sebagian daripada tanda agama Gusti Allah. Amul jaki ke masjid, amul jaki ke Ka'bah, aneka tanda ketakwaan ke Allah SWT. Cak kira orangnya dan Ka'bah ada copet, maji kadir kecopetan almarhum majaran temor tepak atau wah bikulo, aduh maling yai apa juga maling copet elang besen ya dan Ka'bah dalam Masjidil Haram maling copet banyak mak titi karo Masjid Pajer Masjidil Haram nih kau Arab karena ada takzim, ada amul jaki daka Ka'bah. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Orang yang amul jaki ke syiar agama Gusti Allah, ini tanda orang setakok ke Gusti Allah. Bendera merah putih, bahasa Indonesia, ini adalah lambang negara. Presiden benih lambang negara. Lambang negara ini ke bahasa Indonesia, merah putih bendera, ini ke lambang negara. DPR benih lambang negara. Kritik tak apa-apa aja. Soalnya yang akan pesan pacet aja Pak. Banyak tunjangan aja. Tunjang melono. Senunceng pekelepekan senunceng. Lambang negara merah putih. Walaupun sekadar kain biasa, gebe keset enyak penyak bisa, yokom ya. Sebab lambang negara. Kain biasa merah putih. Yober tindakan pidana. Karena termasuk lambang negara. Agama di lambang dia. Masjid lambang agama. Tak kening ben seroben. Sampai masuk masjid, muljaki masjid, tahiyatul masjid, hormatin masjid. Karena termasuk lambang agama Islam. Guru dan kaulah Al Habib Abdullah bin Abdurrahman Al Muhdar. Saya dari Tarim Hadramut, semakin pada Pasuruan kota. Ketika nafsiran ayat wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub, barang siapa yang mengagungkan syiar tanda agama Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka hatinya adalah termasuk golongan orang yang bertakwa. Tanda-tanda orang setakok ka Gusti Allah, orang gelak amul jaki ben ngegungaki deka syiar tanda agama Gusti Allah, yakni agama Islam. Apa kata beliau? Kalau batu saja yang berupa Ka'bah wajib kita mentakzim, wajib kita mengagungkan, wajib kita menghormati dan memuliakan daripada bangunan sya'ru bebeton nih kan. Wakif dengan ulama. Dia mana hormat ke ulama, ke guru. Ulama sing ilmu. Kuliwi sampean oleh ilmu dari ulama. Wakif dak orang tua. Kulo baik sampean tak lahir dari masjid, tak lahir dari Ka'bah, lahir dari orang tua. Ajling ke Ka'bah ni kala, ajling tok ke Ka'bah, kala ben iman, ben tasdik ke Gusti Allah. Sapa ora tu sana. Terus dak remah nyongok ke orang tua dengan pandangan penuh kasih sayang, pandangan penuh dengan pengagungan dan penghormatan. Wah neka lebih ditekankan. Karena mon Ka'bah dari beto sebagai lambang agama, ulama sebagai lambang agama, ring tua tak amul jaki, tapi amul jaki ke Ka'bah kelero. Arapuan nyucup hajar aswad, arapuan nyium hajar aswad, tapi tak nyium tanang guru na, tak nyium tanang ring tua na, terbalik menika.
maka orang yang paling berhak hormat muljaaki melebihi daripada Ka'bah bapak dan ibu kaul manjenengan debun guru kaul al Habib Abdullah bin Abdurrahman al-Muhdar ya ajeling Ka'bah nangis ajeling Ka'bah ngeter saya tak ngeter ajeling Ka'bah ajeling kiswah yang berwarna hitam dengan bau yang semerbak mewangi. Hati mana yang tidak akan bergetar, mata mana yang tidak akan menangis. Ajeling Ka'bah tok ni ngeter ponan Pak. Kecuali orang-orang munafik. Kecuali orang yang dalam hati namun tak ada ta'zim dekat Allah Subhanahu wa taala. Ki Ja'far Shadiq Seladi. Kula ki kene lambe kabid jar belajaran abidato. Kabit dia cuma orang, kula jangan neng bakalan. Mun saya oneng punadi, kompunya bu nakib ni kau oneng punadi ni kepala mana kasa. Rutinan ke Ja'far Shadiq, Buhari. Lah, ke Ja'far Shadiq ni teman atanya ke kula. Jenengan pun di dalemi kula pacaran yei. Oh napa ni Yai Abdullah kula putu ni, putrane sinten? Kula bin Khalil bin Abdullah. Oh putrane Kyai Khalil inggih. Sampun teng Mekah, sampun nggih pangestune dalem. Oh seno wis teng Mekah, inggih sedaya rata-rata teng griya teng pajaran keluarga mulai zamane abah tasik nim teng Mekah. Alhamdulillah cek pun Kyai Ja'far. Kula niku nate teng Mekah ditakoni wong ndak keto nang Ka'bah. Pak Haji, Ka'bah itu mana? Loh, sampean tadi tawaf di Ka'bah itu ya apa? Tidak kelihatan Ka'bah, Pak Haji. Bahasa Indonesia tahu neng rengkam aja pun ke Ja'far. Loh, itulah Ka'bah itu. Mana? Itu Ka'bah itu. Tak ketinggal, Pak. Dia pun ke Ja'far Shadiq nih kah? Lah yo duit opo sing gawe daftar ambek wong iku. Kok sampai ndak ketok nang Ka'bah. Lah nikah. Orang saya ke Mekah ni ke beneka pi tamu ya pangeran, berde tamu ya setan boleh. Ya lu pese oleh haram. Pese oleh togel ke daftar umroh, pesen ke korupsi, ke haji. Ya depak mon depan, keng lemo oleh na cerita domar to. Aduh cong mon domare Mekah aja cong terak, masih malam kecamatan Jeleng cong terak cong. Polana Polantera itu cerita domar to. Ngaraja ke muka rosokan di socong rame cong. Montore wong buang. Wadah ibadah sekali nilai ya ponan. Ada nilai ibadah sekali. Masya Allah. Jarang pacet reng butuh ibadah. Labbaik Allahumma labbaik. Enggak kemaji busro lagu labbaik nih kula. Innal hamda wa nikmata bawali maan kowe nguling. Amine paling tak seneng mon lagu ni aneh ni tak seneng. Dadi mon wali maan jan ami sakira orang lo pada ngocak. Neser orang lecak lagu serat melarat mon wali maje sakira orang pada mocar ulah. Burda salawat badar orang-orang pada mecah mulai baca senean ni orang kita tak mecah jan ami almarhum jabon ami masyhur. Putak maji busra Labbaik Allahumma labbaik labbaik jo sik kenca di budi ya dabek anongku ki nyara-nyara lagu labbaik ni kau kula TV ku seneng ki aja lagu semenepan lek kebele mun maca salawat ko si tu sekira orang pada maca tadi nih aneh, kenca di budina selambu, dabek, ya cocok bi munya labek, dabek. Masya Allah. Saya rasa macam bi, anak baca zuhdi maji. Ngir ya, macam tibi ya, ngaku orang. Maji busro macam dia. Jadi munawali, maji sekira orang yang pada tahu macam janami. Bah lagu nek nak no geleno maji. Tala ya sah kodo. Mangke ciyo biko. Ajak kami nyi lagu dah.
La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi ya dan Ka'bah ni tak sekapin orang amul jaki ke Ka'bah orang pinggir masjid kira ning Sunan Ampel ni bisa sampean orang ke entar ke Sunan Ampel kapin jak maling banyak lagi ya copet banyak Sunan Ampel saya gula mereka copetan bulan Ramadan tanggal 7 ekor ada enan Sunan rungang ku entar ke Sunan kapi enten beda orang jahat karena tak amul jaki dekat syiar tanda agama Gusti Allah ya negara itu ulama. Nah, nikah penting. Ada masjid di sini ketahuan lewat tuat pengkir masjid nikah. Nah, makan mon orang Islam ampun letak ngereken ke masjid. Masjid ini punya kebangunan biasa. Kebeteraki adab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pun masjid tak terhormat ponan zaman mungkin. Joget ya dan masjid, orkes ya dan masjid. Pun tak ada olap apa. Awat tuat ya dan masjid, ada berselebar pandai masuk ke masjid. Ada olap, cecil ada telema kiai ada yang tak kira. Tapi ini kabab nama tahiyatul masjid. Jadi bi ayyi napanya mana fi ayyi waktin wali ayyi gharadin. Setiap bekto bila boy ada larangan mun salat tahiyatul masjid auli ayyi gharadin nyari ilmu ngaji i'tikaf nanti salat adzikir wirid terserah tak harus salat enten di ayyi gharadin masuk masjid maka ikraman dekat masjid wa ta'dhiman dekat masjid kibenika salat tahiyatul masjid. Adapun hukum sunnah tahiyatul masjid ini adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkad benar sunat biasa tapi sunnah muakkad. Kenapa? Karena beda larangan dari Kanjeng Nabi. Beda larangan dari Gusti Kanjeng Nabi. Apa larangan dari Kanjeng Nabi? Fala yajlis. Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis. Mun beueun kapi salah situng di antara beueun masuk ke masjid, fala yajlis maka jangan langsung toju. Karena beda larangan dari Kanjeng Nabi. Lah larangan ini beda dua. Beda larangan makruh, beda larangan haram. Cak toju lah. Mun beueun toju larang bi Kanjeng Nabi bisa jadi ini larangan bentuk tahrim atau larangan makruh dari Kanjeng Nabi sejelas karena beda larangan fala yajlis maka sunnah jadi sunnah muakkad jadi sunnah muakkadah jadi sunnah saya sangat ditekankan untuk sholat yang kipaneka sholat tahiyatul masjid tak harus 5 bekto tahiyatul masjid pokoknya sampean masuk sholat duha sholat isyraq sholat apa bae tak harus sholat fardu tak harus sholat fardu sholat sunnah ya sholat apa bae mun hanya memasuk ke masjid maka kaulibun panjenengan dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid. Taib. Bila tahiyatul masjid gugur artinya sampean masuk masjid ampun tek sunaki untuk tahiyatul masjid idza uqimatis sholatul fardhah mon salat fardu ampun lah mulai imam la takbir Allahu akbar sampean masuk masjid maka gugur bonan salat tahiyatul masjid lebih utama sampean medek takbiratul ihram imam karena ka salat fardu salat sewajib tak bisa pakai labi salat sunnah karena salat fardhah haya al-muqaddimah ala tahiyatul masjid karena sholat tahiyatul masjid nikah lebih dikedepankan makalah daripada sholat sunnah aroba tahiyatul masjid fala yusannu ayusalli rak'atain qablaha maka tada sholat tahiyatul masjid ponan tidak disunahkan karena sholat fardun ampun lai mulai paham? Kukur pun tahiyatul masjid mula imam ni kampo takbiratul ihram ampun salat fardu ampun dak mau lain maka saqatat anhu tahiyatul masjid maka salat tahiyatul masjid hukumnya gugur li salatil fardhah karena sing ngugurake salat wajib. Dalam situng hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada idza uqimatis salatu fala salata illal maktubah
Idza uqimat, jika sudah ditegakkan as-sholatu salat, yakni salat fardu, fala sholata, maka tidak ada salat lagi illal maktubah, kecuali salat wajib. Jadi tak salah salat tahiyatul masjid, tak salah salat qabliyatul zuhur mathalan, karena pun imam memulain gugur bonan ke sunnahna. Gugur ke sunnahna. Naam. Adapun di Mekah tahiyatul masjid dan Masjidil Haram, takunu tahiyatul Masjidil Haram hingga beneka at-tawaf. Lain mun eka antoh tahiyatul masjid ning Masjidil Haram hingga beneka tawaf petong kali, aneka adalah tahiyatul Masjidil Haram. Nah, jadi tahiyatul Masjidil Haram aneka tak padah bareng tahiyatul masjid ning luar Masjidil Haram hingga beneka araba fil Masjidil Haram takunu tahiyatul masjid hiya at-tawaf bil Ka'bah badalan min rakaatain, sebagai pengganti dari 2 rakaat. Maka mon orang masuk ke Masjidil Haram Mekah benih salat tahiyatul masjid tapi tawaf petong kali putaran. Salat petong kali putaran. Nah, aneka salat tahiyatul masjid, salat sangat luar biasa. Nabi SAW tak pernah ningkel daripada salat tahiyatul masjid. Bahkan sebagian dari para ulama debuaki dalam sehari Nabi tak salah, aneka tak korang dari 300 masjid saya sholatin tahiyatul masjid, tak korang dari 300 masjid dalam sehari semalam, dan kadang dalam sehari semalam nika setiap masjid sholatih 2 rakaat sampai dapat 300 rakaat pun apa. Setiap masjid, setiap ketemuan masjid sholat 2 rakaat, ketemuan masjid sholat 2 rakaat. Oh, ya hebat kamu sampean. Ya tokar bibi dan mah gojengan bibi bermasjid le ambu. Bajang enggak ada. Congko takin je demak aben ko jangan ini. Bela apa aja ngecok. Ini termasuk Al-Habib Abdullah Haddad Nabi Syekh Bukar bin Salim kelopai kula. Jadi ketika beliau ini melakukan perjalanan antar kamabe ketemuan masjid pasti ambu. Salat tahiyatul masjid, bermasjid boleh tahiyatul masjid, salat boleh tahiyat, bermasjid tahiyatul masjid boleh. Karena ate ampun tergantung kalau masjid, qalbuhu muallakun bil masajid. Waku beda petong golongan, sekak 5 petong golongan nika bekal oleh opa-opan dari Gusti Allah. Ning arepane kata ada opa-opan kecuali pangawna Gusti Allah, di antarana rajulun qalbuhu bil masajid muallakun bil masajid, rajulun qalbuhu muallakun bil masajid, gimana ka orang seatena selalu agentong deka masjid. Entara Probolinggo meker deki duhur bajang di masjid dimma ya, entara Sorbaja, entara Madura deki asar salat masjid dimma ya. Tentu saya pekerane ke masjid to. Engkau mau ningkel bungko bitabit saja ke masjid sapa, saya ada na sapa, saya meresena sapa, bro ke masjid. Ada tanda orang waku bekal oleh opa-opan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ki jarang bonan mon orang nyari masjid pasti banyak. Gereja tak ada nyari gereja, barang-rang. Rempeng Sobung, Ewonorjo beda situng gereja. Rempeng Sobung, kecamatan Rempeng gereja ini ke Sobung, Bengel buru beda. Nah, makanya nyari masjid ini lebih gampang. Keng sayang makin masjid banyak saya tutup. Masjid banyak saya gembok. Engki, jadi orang entar ke pom bensin, mon lo entar ke masjid, mestinya sedia aki kang kui musafir masjid neka. Cek gembok gerbang, buka untuk umum, untuk umat Islam. Maliatin tertarik ke masjid. Mon perlu beri kopi gratis, aing gratis. Malah tertarik ke masjid. Ceneka. Timula menarik masjidnya ke menarik, masjid disebut beda kopi nah. Kan lumayan pon. Kopi tok cek nes manis. Cek nes manis. Lemon mangkene gerbangnya gembok ya ada saya masuk. Akhirnya ntar ke pom bensin kapi orang. Engki. Aneka tidak remes sekira umat Islam neka dek masjidnya ke tertarik. Sehingga mulai tertarik ke masjid bakal amul yakin dek masjid fi ayyi waqtin wa fi ayyi gharadin. Nah, jadi sunnah neka saja. Sunnah.
Di antara apa? Al-hithu ala salati rakaatain tahiyatul masjid qabla al-julus. Maka merupakan anjuran dari Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk selalu melakukan salat tahiyatul masjid. Cek sampai masuk masjid kaulibun panjenengan tak ngelakonin tahiyatul masjid. Oh, banyak nih hadis-hadis tentang apa tahiyatul masjid ini banyak sarah. Ya. Banyak sarah. Jadi penting nih untuk diperhatikan walaupun sunnah tapi ampun mulai tinggal sunnah-sunnah nggak nikah. Ya, sunnah-sunnah tahiyatul masjid, siwak dan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi selain nikah. Nah, mentor moga tetel masih manfaat barakah. Taib. La ilaha illallah. Dar mah tetep ngaji na banten nih, ngaji. Ngaji bengki. Ngaji jadi ini saran siapa ban mulai ring ngaji. Kula malih tedungan mare sobu ni tak seneng. Can Kanjeng Nabi as-subhatu tamna'ur rizqah. Orang tedung mare bejeng sobu ni makruh. Karena bisa ngurangin dek rezeki. Rezeki ini kebenar roba tok. Roba kesehatan, roba anak bini soleh solihah, rezeki. Amankan orang setedungan mare bejeng sobu ni Kanjeng Nabi mencegah daripada rezeki makruh. As-subhatu tedung mare bejeng sobu tamna'u bisa mencegah panapa tedung mare bejeng sopu arzqa degar rezeki. La rezeki ini bener karo sik deur tok, kesehatan rezeki, keluarga juga napa rezeki, bahkan tetangga. Mau beri tetangga sih bagus, rezeki raja nih kan. Nah, beri kanca sih bagus, rezeki raja. Tak sekapin orang yang beri kanca sih bagus, bisa ngajak dak kebagusan, bisa ngajak salat berjamaah, bisa ngajak ngaji, bisa ngajak takut dekat Allah Subhanahu wa taala, taat ben untuk semakin giat ibadah. Wah, menemu ngerengak ni keteku. Cocol artinya teku cocol artinya jauh di rengak nikah. Nah, timbang tedung marwajang sopo yang ngaji bae. Ya. Ngaji insyaallah aku tetap ngaji. Ngaji. Selasa tetap hadrah berarti nggih. Hadrah basaudan untuk wirid hari Selasa tetap bedah. Maulid tetap sebenarnya hari Kamis karena bareng dicocokkan. Nah, mentor muka titik masih manfaat. An Abi Hurairah radhiyallahu an, wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin به وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا في ديننا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا
واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين فهذه إلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ثم إلى أرواح أهل بيت الطيبين الطاهرين وأزواج الطاهرات وأمهات المؤمنين وأصحاب رسول الله أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى الخلفاء الراشدين والعلماء والأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحل درواع من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وسيدنا علي بن علي خالع عقاسم والفقيه مقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم وكعقيل بن سالم خذ برباني سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني حسن الشاذلي والإمام النووي والمؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري خذ بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد البارس ثم إلى روحي وقد بالباهر الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخي طاهر مقدم ثاني عبد الرحمن السقا وأولاد مرموضر وإخواني الحبيب عبد القادر بن أحمد جيد الحبيب العلام محمد بن علي بن عباس الملكي وأخي عباس الملكي والحبيب علي كويتان والحبيب محمد بن طارق الحداد والحبيب أبو بكر قرسي والحبيب شبوت البوتي والحبيب عبد الله حداد سانgi والحبيب حسن بهار وزوجته والحبيب جعفر بن شيخان السقاف والحبيب علوي بن سقاف السقاف والحبيب هادي بن شبوكر بن سالم والحبيب عبد القادر بن سقاف والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن الفقيه والحبيب صالح بن صحيح تنقل والحبيب مسلم بن هادي الحامد والحبيب هادي بن عبد الله الهدار ومعهد الهدار ثم إلى روحه صاحب الحول به نور سالم بركاته ثم إلى الكي هجي جاسم نور سالم وزوجته ثم الكي هاشم رافي وزوجته ثم الكي هجي عبد الله محسن وزوجته ثم إلى الكي هجي عبد الحليم جاسم كي هجي معروف عارفي ووصل مفرم ثم إلى روحي الجد عبد الله وزوجته الجد برهان وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوانه أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويميد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة واسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي مرضنا ويقضي حاجتنا وحاجات المسلمين أجمعين وأن الله سبحانه وتعالى يحسن أخلاقنا ويوسع من الحلال أرزاقنا ويكفينا شر الأذيات والبليات ويشرفنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ويتل أعمارنا في طاعته ورضاه وإن عليك إنك من حسن سابق وخاتم عند الموت وإلى وأن الله وعلى مسلفنا الصالحون مثل هذه الجنس نوينا وعلى ما طلبنا وعلى ما قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة.